Welcome back to my channel. Hello family members, welcome back to my channel. Achibi traditional way of making hut idu khiti khol panaule chai ase. Achiro idu video do pisi interesting hobole ase. Morombra skip no gribi last tak sai dibi aru idu video kushi paise gule do like kuri dibi share gribi aru subscribe gribi. Chalo lok kuru de ekta update kuri do. Achiro man khawle lui chai de to man do. Kom chawal aru phat mangsu kan sai lagi be. Kheti pungji jaise dei. Achiro itu ase itu khol banawle ase dei. Sai lagi be ekta update kurubo. Itu thala do na sabi itu majote khuri thali kena wall banai debo kile mane tugu bata itu ando iman loss no hole karne eta pona khatam hoy jire thali na dekhai do re ifale bi pona is re age kon is na khuri rakhibule is re idula side te tai thala aro ekta wala post na idu wala aru udu wala post idu majote khuri thali kena ayo ita do ami khan tuku bata thalule ase suru hoise ida ending part tak ena dekhai debo sai থাকিবি Ola pungja nai na ki bale kinaga oi jabo oi jabo na mane zero tam ta thik ni chang ba pisi to pon no mane ola poti jabe buka ini ola opore tani Kuan is na agi ke suru ado idhar complete hoisile ifale right hand side left hand side phali hoisile sabi man do tuku bata inaga lagai ida middle part honai edo part cover gurubo kila mane pani giram ke pani nugusibule karni na middle part thik pra ponai se gule do a plus hobo ko do edo patta thala do khatam hoisile sabi idaro wall banawle ase four corner pikacha khai mala favorite ida dam dero ami khan cha khai ase dei mitha cha aro pikacha athom tamsa uchu ola oka kabi phal ba kabi idaro almost khatam hole ase dei achido pat sabji mangsu thik banawle se de adibo ara gibi man ina katiye itu tuita ase de murkido ami yete kati ase kada khatam ase de picture de kon sabi na man hasina moila sati ekdam unique ase de tai la idea ase de tupi lu sabra panda la ase bamboo rusi panda bal ase idea do pari se kon ma dise do idea do Oi bhaya pari se itu na sob manu pura na paribo kota noi itu na sob line de beautiful idea itu ঠিক আছে এটা almost complete hole is dei ifale la wall othole ase o fale la almost hoise এটা mula sati kan sabi
ইফালে ওয়াল উঠাবলে কাৰণে বেম্বু ঢালি ৰে ইফালে দেখিছে না ওয়াল বনাই দিছে আমি কান বা টুকু পাতা বা কভাৰ কৰনা আৰু চাবি ইফালে তো খুৰি ঢালি আছে এইটো সাইড কোনো আমি কান খুৰি এনেকা ঢালি কিলা মানে এইটো খুৰি তো 1 year হোৱা পিছতে আমি কান হালকা বা পুখিনা লৈ যাবলৈ কাৰণে ৰাখি আছে চাবি ইয়াতে আমা যোনবা ঢালি আছে এৰেঞ্জ কৰি আছে কোনোবাটো আনি আছে ইফালে তো অলমোস্ট ঢালি লৈছে দেই ভিতৰতে হ'ব না কিবাৰে হ'ব ভাড়াতে আছে এই ৰখিও না ইদুৰ আয়া মুজুন ইদু কামত লাগিও বেন্দো উপরে লা সাইড লাবি হইছে দে এটা পুরি ঢালি আছে ওই কাজ নাই দোকান কাটবে না নাও না ini enggak ঢালি কই না ঢালি কো না না থাকা কই না না ইসে না তাইবে এসোসিয়েট pastor youth करने चाहिए जावले ऐसे दे 1 week के है चिल्लास मुझे किती दे आईना ऐसे दे सभी मुझे खावले ला सभी आई आई ये ingredients को अजिला ingredients आई आई मुच्चा पात खावले करने कपड़ चेंज करना किती दे भी एकदम टाइट हो फैशन ऐसे दे मुर्गी खाई मुर्गी मंगो আজি মর্নিং মান এটো খেতি করলো তুকো পাতাকান থালিছে না নাই ভাল বা খতম করিছে দেই নেক্সট ভিডিও দে আরো লক করব সব মানুষ ভাল থাকিবি দেই চলো